are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, communist or Petakov radical. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy or the people. Beber de las fuentes de Carlos Marx significa beber críticamente. Marx se equivocó en muchas cosas, pero planteó y demostró la ley de concentración del sistema capitalista por vía de la competencia. Y hoy estamos viendo en el mundo lo que está ocurriendo.